Iya na to nakaragur ta kali sidendre ya ko DC mo pajokka nang katantangan na paterui na sabab mage engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah. Ya piye kong ka DC mo jaman adega katantangan na salay bawan maka mo katawa di jam itu gagah. Tu pesan na gurutta. Jadi di situ motivasi na gurutta. Ini memang komiti pak ya nang kagaga jama tetap mega bicarana. Yaitu ampai ko pangurus masigi aja tapasui. Ya ko selesai jabatan na tambah bawan ni pengurus patama ni pengurus na mo paboto ko patama manatu ya. Karena ke patama paboto ya pak ustaz manyama paboto ya pak mega anggotana ya ko kerja bakti teh cinampa nasi pulung. Iya. Yo pokoknya sage mi sarjana alam gaib to 5 raduse mi mako dia geus na jama. Iya, maka raji pak ya akor masigi sa de bolero pakor. Pokoknya maka dia tahu jadi kena tama sigi dah kah patama moi magai maiga ona. Aku macor kimatu dia na to maliawo. Gitu. Entah engkau, ya tu kau engkau tama pak, dia nama digaga. Wah ya tu ketantangannya mako kau makar rajing. Melo yoli teh tamu masigi makar raji pak. Ini tanya tapak dia memetona lo. Pak mega tahu pak, namo macawe polok kau masigi ya tu ya ampai makar aja nama tandrela ada manare. Latu balik kampung nang kalinga tahu nang kekiawana manare dia nang kenal masigi. Ya sangi hidayah tu pak, rajin. Aja na to mabela tukang masigi pak mega dia na sampajang. Oh itu tukang masigi, kami mak betele bambati teh yawa. Kalau pak jama manara, na putar bami itu palu-paloi mangolo saliwa na pemakasan rematole yase. Masigi non rima jam. Tapi yang kapa malada, pak bule tomate. Na ule tomate ta masigi na pemasu macurita. Pura masampaja teh tami pe mamale tomate. Malada piet. Tapi engkau pa yase na. Pagawai sara mapangiwango kilala masigi. Nenena dosa itu. Pak angkat tu pegawai sara pak Korea Utara Korea Selatan. Cidimon rokor. Dia kami si depe. Kanya di pegawai sara aku ki monrihi. Idi tole imangi ya pintu aja talacai. Rusak kai jenne na imangi ki kami nola masuk. Eloki ko matang-tangi lo monri. Makanya kaya sa pintu darurat. Itu pintunya imam. Ya rotola tama pura kama pita tatamu ke. Pura doa bersama kembali masuk. Supaya magai okoni rumah sampaja sunnah komeki si runtuk nabi te sebelum mati itu barakan ini pegawai sara ko kimon rehe ini tolai kolese ibacana tapat tujui tapi ye di mancaji imange tapahangi maka daya ko tau dega aga makanja bacana koro aja ji muale surah matandre lese ke de pat tuju yo pokok kudu Allahu mamba na pala manang itu. Iya, tapi mega toje tahu baki tanga ko surah pendek. Ya toru na puji malampi akimi salat. Wah na puji. Sanan lese de kepat tujuh. Makanya diimangi ko dia tu lepat taru rokok bawan. Iya, karena begitu kaidahnya. Atau diganti dengan surah yang lain. Mereka ke pangkam itu tu nang karena tak pengalah. Makanya ganti yang lain. Makom itu Pak. Tapi engkau tahu itu tahu makanya dari kak makde di mangi ongko tanah tabaca. Pak kami tahu tu tahu Pak ya tahu aku ya tak bawa duha. Kata nasawa imangan bawa duha tu matu. Iya, menyama ko ongko ibaca dia na to sila dapat tujuh paringerang yang manipakan jaki. Apa angka sahabat Pak mancajimang 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca. Lai parote soko jamaana. Aga nasa ngaja mo macio ko ciako. Nabita suruh ka, ya kumu cakap lah mulapor ko nabita, ya ko nabita maka dapat jelo papisawi. Ilapor ko nabita maka dia rutaka ya Rasulullah to liman caji makasih. Makanya saja cuma kulu Allahu lemi nambah. Maka nabita tuli kulu Allahu nabaca nasa kulu Allahu ya Rasulullah isuruh muli. Ni tanai. Maka dah tuli kulu Allahu juga rek membaca. Masam pajak ko nasa memang ya Rasulullah. Maka nabita maga memang. Nah saya payah di namanya masam pajaku ya Rasulullah ku baca kulu Allahu tanpa makade nabita gara-gara papujimu ku kulu Allahu iya tu matu musibah watama suruga napanya nagan rusuk madari ini kata lu na baca jadi kagak lai pakis mi ku nabita ya dia kong tahu pak ongko na baca taruh nih ya lena tu tambah ku ya to mitata daripada talal yang dia kepat tujuh kan makiro sini na tamatapa na po ang Allah subhanahu wa ta'ala kadir wa tati 10 ni. Iya sampajangi makadakaw na ajalalo ta salaybi. Usahakan itajamay na sabak magay. Ya kung kamo tajama na manasang kaya pangulongaw. Pak man rasa kito ko di tajamay manasa salata.
Ina tu nak kada miftahu kul hay pak bukana sini na decenge. As-salatu miftahu yaitu sampajange pak bukana suruga goncina suruga. Jadi usahakan ngidi pas sampajange mana satong kagoncingi bawa. Tapi ya kong kagonci ta bawa usahakan kong kato bolata ku suruga. Kega ya tahu angkai bolana ku suruga salah satunya adalah orang yang membangun masjid. As-sidak kaki. Pingkatoto taneka. Maga hukum na Pak Ustaz. Kong katau raji masumba tapi dia na sampajang. Kapa jamaah aku pule penrang masuk boy magala masumba Pak Ustaz tapi dia kana sampajang. Daku tetang kabolana ku suruga. Pak Nabi ta makana mambana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid ukulino karena Allah lai bangungan ngi istana kulalana suruga. Nah sanamu dia na sampajang aku namo de mina tama. Iya. Kan makana dia na karena Nabi tatame suruga makarami ibangungan ibola. Iko dia mau sampainya sabar akong kabola mo ilala tapi dia mentama. Makanya as-sampajangi tasidakka. Ya ko lalu cilengangi talisari namo dua sabumi. Ama kitu aja mo je na mega di dua sabuna. Ya ko meki masempo-sempo dale tamega gae tapi aja na yero man jadi pokok pamasena pa po Allah taala. Pak mega toto tau 10 sabu 100 sabu matu na lenga po Allah taala kung masuka. Di na koro. Ya, walaupun berharap sebenarnya dia ada masalah karena itu adalah doa. Nah, sebab memang manjabil hasanati palu asra amsalihha. Yeling pong Allah taala cidi na lengi 10. Kama kami itu. Tapi de makai garupana pa angka kesehatan, angka papenyamang, angka salamata mega. Ternyata maka dadui bawa mancajidale de kami pak kumeki rekengi. Maka datau kasiasi kak, deta kasiasi, tareki ni gare. Siaga angkat dan do cilita napa tabalu. Kung katau maka da minggu mali do cili ku siwali 300 juta. Napa ilaga ingat tama pamulo ko yase laga aku letuk ku yawa. Maka da balu 300 juta ye. Matata siya meta balukang. Rewa ni gare matu mala kalkulator. Takapesa isiko pa juta rape mi balu. Tapas sa itat denolo na ko. Tau sogi ki sitongan napa igan napa pedale. De mini sukuru kiero. Pak makometite pak tuliem itu cede na ita. Macam mingi melengi mana tapanan kejarawana cedek tuliru ke sejarawa aku tuliru macika cedek na ita de metoje madari metode matai mako teologi metalo ma bereja mana sia to muli kami tu bainena pu ima de na kanal masigi tuli tawe to patu na ita aja betongan na yo kuyuli kyo kalau decenge usahakan tapi saya yakin di wajo ini luar biasa Pak. Makomoka pangegan Pak bereja mak ko mas sampai jam magharibi tayo eto Pak ya tonje vita mega masigi Pak ya mi mega lo masigi tulis sapa eliri maco manang tapi engka tu Pak burapat dilekka si bapak burapat diutu pesan na gurutta saya pernah dapat itu iya ko mas sampaja sunnah subuh ko mu baca mui alam nasrah pada rakaat pertama alam tarakai pada rakaat kedua dia akan nako padilak berakat dia akan nako padiutu sampai jasuna subuh ya cuma komeki makanja talamanangi baca alam nasra baca ko rakaat kedua alam tarakai wad dito ko rakaat pertama nak tali alam nasra napali ila pi quraisin rakaat kedua kemudian wad dito kuliah yual kafirun rakaat pertama kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua talaman ngir magai ya ko alam nasrah napa ibaca li ila fi quraisin maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai ya kong katau melo solangi ki melo padirekiati utamanya pejabat ya mau tetap pakai insyaallah maka dari Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya itu pakai salama ya gaya pengupu alam nasrah rakaat pertama li ila fi quraisin rakaat kedua ya komeki masjidak kepada ulawa pada raja nalino kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kacica kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua maka dia nabita pada ko masjidak kai ulawa pada raja nalino apalan itu ya ko alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua yaitu tawe agana lolongang maka dia nabita berkahnya dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah kata pandrita makada dia na mati itu ko dia nadapi mangaribi dia na mati angka maka guruta hikmahnya itu obat untuk tulang dia nakan naik tepat dilekka dia tu nakan naik pat diutu Pak Matan Ratu pas sampai jam 4 dilekka ya Pak
Pak bahaya tu sampajangin nang kata rokok dia na lampu lakana, ia tu tahu pak ipatokong kilalan na neraka, nasa nabita diganti kepalanya. Itu nanti asa pangah kami nang makalasi. Keka tahu dia na lampu lakana ko rokoi, dia na lampu lakana ko sujud kecuali tahu mapat dilaka. Memang dia na marigaga. Makanya ini magala ay tapalampu ilakata. Maka dia tu nabita ko rokoi, ya kui patada ni kacay lolowe dia na takbolo. Itu lurus. Ya, makiro itu kanjana. Ya mitu makun raye mariawe ce de uluna na utuna. Ya di arwanewe si lampu. Rokok tapi mega tahu pak uruntu masampaja dia na rokok makalicuami. Maliwa ngaje na loko kacikacina. Desa kadakin rimala pendapat ya. Yan aro pangolongan mamagi-magi na pabarakai po ng Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa danal jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.